Nindi chiarungama dha idhato chia Utuku kuma aja nyomba yato ya Meru TV ya Nteto mwanka jagwaku arakunde ore irintuko ya juma iraba ingi betaga the members day kanko gwate tediretore amembandene ya Nteto chia Meru TV uguru kana Utuku bwana rua jaja nijo tokodhuranirite. Enyangia anabani ni kiwendo kuritirwa mukana muritingo gikira inine ya sheria inkuigwa totekorita ngogora ko batinonto Nteto igo karaikejaga na tukiga gwa tumemene mativine Mpuru aburi kudhuja mirandi ya wakibwa barabara Tigania East. Na hivyo tunuambia tuko narua kuraitha barabara yetu ila yume tendene ya dhananto kia nene mulika nika turaitha dhoko yetu ila wita na njai mwe kuromba kioto kionekane nyume ya umwe wao kuringwa ni ngari ya borisi watugate ya winde ya kwela mathayo tukundibo kungari ya borisi eringa bikibi dakumea mwe rogo noro naringi ngari kugwata ogeni twitania mwanka muthia jwa Nteto cheto nimbitagwa Nancy Ndogo. Tukiambiria ni ate mutongeria wa Nthiguru Daktari William Samoei Ruto na arikitie gukinya muchene munene jwa Addis Ababa Nthiguru mutori Ethiopia kirindiunga yawe ya kiobichi na Ruto ariungite Ethiopia nontu bwa kigomano kia mini summit ne ukwariria manto jakoni thiri na ukaria bwa Eastern DRC. Le problème est récurrent qui s'observe dans cette réunion. On étudie un mécanisme efficace. Monsieur le représentant et président Savakir, ensemble dans un dialogue déployé à l'état-major dans notre région. Nous le savons tous, un sommet extraordinaire kundi nkuruki ya 17 bia etithia ba boda kuma Gatonga gishigo mbunge kia Tharakandeni ya kaunti ya Tharakanithi ni bagitire ithurano kuthura atongeria bao na aria ithurano bigite kirerungura mukarigite wao Evans Kenoti na ni borete mabitha jaborisi barea baguchumbura etithia ba boda bare kimutugo jo indi babaerera ririga dia koritira ngugi baugite Jumatatu ne kiumia twidite bakari unga gituone kia borite gia kia maramba ne ukumenya borite bare betagia mbeta kabato magwakana kabetha irwa baitomete bongwa kuruki Evans na inyerete gikunde kiao kuthikiria na kuthingatira mawatho ja barabara ja ukamati ndagara waiguna gatonenkeria Bonda power baba na thithia babonda kuma wandi Gatonga gichigo mbunge kia Tharaka ari kundi 17 kuma wandi no bikomanite kaindo kuthura ntongoria arantu kenda bathurite kujo yitwanya toto kunthura ndi chairman wodi Gatonga no tunwani ndatura adeku na mburi bwega no tubagunchokeria ka kongora kukaire mbo promesi ara twatigirite miaka enu ithatu twabatu thurite tukendereithia amwe na atongoria abo banthurira ntiigwa ndina discrimination kiri
buranka nkaomba facilitate manto monde marapo ndurite githurano giki kirugamirwo ciamani wa bonda bonda Tharaka ngima bantonde Raroma Evans Kinoti ara Kinoti athuchire kanya gaku kwariria manto megia thithia ba bonda bonda guchumbura njirani na askari bagitagwa ciringi 50 arende gukinyitie gita kinya gwa ya kwithura bikibiki mwiche mikobo kinya muntu athiete mundani nwa 50 akaruta tukagitaka mwana bonda bonda akiomba kwigwa gechumburagwa ibori china kabebute na daino maguti bumatokarerete economy bwetokarerete Tharaka yongwa bikibikira mbingi chiaroni otweka wanantu wera tabieta kubonda bonda othiete mundani othiete utake gunonto antu tabacha kariga bataro we mutonga muntu ana metongi no arire kabebute ito areganire tuya beto tunya 50 tuketwere kuru beto nabo ba barenda bare yanya utieka yare korera kuru baskari bakya miramba na shauri iba to bateya nabo batoteya itweteganiria nabo twandike MOU nabo tugwatanire tuka respect only the gazetted road blocks ukaya kwa gutiena road block ni askari ya kumira kithakani etia 50 nonto tugakuruka kere kithurano giki athithia ba bonda bonda Tharaka iborite gutigeri bakwathukira magwatho mabarabara na kagita karaba kugura bikibiki bakaraitha bakona into bionthe biriku enji tubarutire wera na ebi antu ba bonda bonda bera twakara kubosekiwa ne ebi tuthingate sheria cia thirikari tume thirikari sheria tiunagwa ne thingatagirwa wagorero kama taviria bairi make sure kama tabagana bairi make sure kura chairman auga bikibiki ya kukigura nigwe yana logbook make sure na wairu bikibiki koro kugura guzeka census number number plate guzeka engine number na kila kintu kiwe kimashidania athithia baba bonda bonda bakiwa kuri askari bakubachumbura njirani bakibarigeria batira chwerana bao yamira mpana kathanga chene kemoreko mono ciamani Kinoti amwe na mbuto yake bakiuga nchuma thato ya kiumia tukuthi bakarionga gonto goko kumenya gitumi kiongo gyo gutabarike wa askari baba gukirikana kwi baba gwituma njirani batatumitwe inkwenda kuga kuri askari bange mbene iboto chumbura kinya kya mirampa na kathanga cheni mande ukegwa twekya mirampa nyoni ngwende ndamwira kuthikya miramba tumenye imbi bagwetia tumenye imbi yo bagwetia na inkomenya bwega ospindi wetu Gatunga na tuwaterete ndakache bonda bonda no tientu no mweto egwa twena nkuja ni onwe ko untomerie no ne mukinyere askari baba to chumbura bakathanga cheni na kemirampa please twiko benda bachumbura ndakache bonda bonda bamarimanti ibane nkere ndakache bonda bonda giteyo ne yaga tonga wond tukawatana nawe mande tuthikia miramba na tuchoke tuthi bantu wetu gatithi ni ara makutano kwena askari betu manjirani bongwa batatumetwe ni OCS na askari hapo turenda kubajisha moja kwa moja tubaire gituoni na wewe batiruta wera hapa etwe ya kurutira wananchi wera tukenda interior cabinet Professor Kithure Kindiki wera naro kona kwena ng'ombe kwirwa antu abajire obaire no bakaria ng'ombe no tubatikombokaria antu chama ni Kinoti akithirekeria na ugete antu baraba kauna magwatho mabonda bonda bathucherwe tagarira kiwatho mono kiri baraba kuma cukuru batare kiamani kia bonda bonda kurigeria kurutha mauthuku bakigwatia antu ba bonda bonda igotoriwa mtu wonde egikundini baraba kuma cukuru bakathongera bonda bonda andi batathongerete ikundini mtu akamatwa shauri yake na iba wate antu abuto bone bakubagwata lakini ria bakawata mtu ora gikundini maandamano mato karotha station ni enu imara mega gomema ngoro tere Kiripotera Meru TV kuma wandia Gatunga gichigo mbunge kia Tharaka kaunti ya Tharaka Nithi etoka mbita ndagara waiguna.
Solution Afya Cover ni ugitiri bukinyanitine bwa kwa buko jwaku letungata bwa chibitari bwa ni bwa ateja kana amemba ba Solution Circle ugitiri bu boreja na gukurukira mutaratara jwa ureti bwa utungata Kenya yonde inya ni burunga mera ekrobari to kana lewa konanwa na mutino. Solution Afya Cover bari lungurwa Jubilee Health Insurance Limited alejo jana ga utungata bwa mudhemba ije comprehensive cover, affordable health cover, provision to add household members to the policy, simplified onboarding process, covers newly diagnosed chronic conditions and inpatient, expensive cover for pre-existing and chronic conditions including HIV, AIDS and cancer treatment, inbuilt COVID-19 cover for inpatient, inbuilt maternity cover, and last expensive benefits. Kumanyamantu nkurukito ringezi mungu kurukira 0728787972 kana 0734321924 kana uturungire Meru Mwalimu Plaza barabara ni agakoromone kana kirindu wangichi yetu chionde ilili ya kuenagwe nombe nyotu andikira gukurukira email info@solutionsacco.com website yetu nayone www.solutionsacco.co.ke. Solution Circle, your ultimate financial. Tukaromba urakiri no ntobwa thina heu ya jirau yake mitambo rakiri tugushokera ni utwitara mbere na Nteto chietu. Nawe mubunge wa gicigo mbunge giatigania Eastern Purwa bure muthenya Joana Arua na riongere na kuthuja waki bwa barabara ya kumathananto kwerekera Murika, barabara iria ikuthondekwa na kiwango kia bitumen standards. Akiaria ari iruriria Murika mporo noriti atongeria barekane na siasa na mbathukano na Antone au bakinyanirie mawirane jao kiri aringi kura augite weturi yawe kuritanira ngugina thirikari nene ni kumuciaririte mirandi minene na ya kiguni kiri akari batigania East ithenyene riu nariritie ndiunga yawe muthenya Jo Igoro kiri minister wa barabara na ukamati ajande grone Kipchumba Murkomen akiuga na arairwe barabara Kathumba iria iketherwa ikithonde kwa Utuku inkai akenyuma ya oriti bwa kandarathi bwareka Adams Mutoria wa Thirinja arenashio Giciombo gatigani Eastern Purwa nombete kwitha kilunga barabara ne thanantu mulika ntukore ko na weti na mbere bwayo arakere ndene thoko mulika Purwa nombete kwitha kiurenga vana kaunti Meru kwera mwangaza kumba kwitha kilunga thoko ne na kwithira kiona mathina na biashara bakumba kwitha kilukira thoko ne reti na ruika na kinya kioro na utono wambe ntuko narua kuraitha barabara yetu ila yumete ndene ya thanantu kia nene mulika nika turaitha thoko yetu le weta na nkenda kuwa ati itwaringire kura cia county government ya Meru itukuria ngavana akenda turongo yero bicine akenda turongo na mbicha ne yendene thoko eje one thinere kuo antu betu kana thoko yetu thoko yetu
ya kwa sioro thoko yetu yekero roje bako vamia njara bako na boloi no turenda okure jaringo ithandatu ituko na faida ya kura na kura itena kumpura bono nombecha kwitha kirombana siasa kwitha bakirekana siasa kaiteneka na utira ni bakumba kwitha kiure mawera na bombera kwitha bagakira ringi kura kaiteneka bomba kwitha bakibaromba kura hii siasa mdomo tuachana nayo itena kuromba kura ya vile itariro dhai ya kutoa wananchi ngoge mandato watu itena speaker tena ma chete rabocha karabu tuachana na hiyo vitu raimpuru wala kaji acha raimpuru ndo wote mtiane ngwe na ngoro mwe na wangama na kana siasa chikoro ngombicha wake yo mukevya imbicha nebuli wake yo mukevya imbicha nebuli turanda rutire wa Ameru ngwe akabobotani mpura bori wete wate na ndona ngavona akaunti Ameru kaira mwangaza ende kira kura kaira mwangaza ni utira kumba kwitha kiritira Meru bonde ngwe akibana na chia ora mpura bori wete bira kuboithia kini kwitha kiure ngavona akaunti Ameru chiuria onto pura kumba kwitha kidure ngavona akaunti Ameru na kwandika mpura bori kumba kwithira kiro anu mpura bori ya kana onto ndamu ito ura ndamu ila fadhambeko 10 acres 7 billion dollar bank sinena county heka ndi urugo na tuenda chikura mbramu nikana pipe irutwa siende ne mulika ingijeta maraga ingijeta kunati ingijeta mudhara ingijeta karama nenge yochwa nenge mikiduri lakini watu yao bilioneri lazima mianto amwe mbororia no kulwangabana kan kulwangabana nda supportere ende kulwangabana ni mama ira itianto batigania isi ngoria na unte kwenda kuandikwa na mwako kwenda kuandikwa na mono kwa twena ngoja kuruta ni haki antu baba tuvulile ba kwa kulo te barombete para mpakula woni nota ina nje kwanza urakuruka iko to kwa rutera antu ngugi kam pronto aburi nwe ate dimutiania heji barabara all the way yako vivyo kinyana kwa na anapoje ro kwa teteri heji barabara yako vivyo ngareti woku anganga na porque ngombicha porque la comida bionde mpora kurutira mutiani ngwe nebo tono ngara mutiani oma woka na ngombe na mandibuti oka na ngombe ruwa ngombe mwe ina kidaka ovyo ke waiti na black na nyuma wanyo okoria tunankera roko tunankera baka ware tunankera karaoke are tunankera jina are tunankera kaburo anta batikeria ukanika kaburo kwa ngombe atena ndo mthaika wala watu ma from box ya miyukia kwegoji ngombe no kudhulu Meru mzima dia brumpuro abori wete gatana mbere kumba kwithira kitharira mutieni to kuma kirithirikari nene orombeche kwitha geterina kwa kirimo cha na ombeche kwitha kibwithe ntugo yao na waziri wa barabara Kipchumba Murkomen yombete kwithira yochiara machiara bwana Murkomen aliniambia jana na mimi namshukuru sana eti ya kwamba mporo mtu aburi hii barabara umeniletea ya kurevoke ile barabara ilipewa mtu mwaka 2016 ile miaka 7 haijawekwa 1 meter na kama haijawekwa 1 meter hata ukimpa miaka 40 hata maliza. Kwa hivyo itakaa milele na milele bila kutengezwa. Ndipo mimi nilimpa barua njana ya kwamba eti ya kwamba hiyo barabara iwe revoked, huyo contractor iwe kwa tenda mpya, na alikubali kwa sababu kwa ukweli ya mambo kuna evidence hakuna kitu kimefanyika kwa hiyo barabara. Na ndio mimi nashukuru Murkomen kwa sababu ile kazi tunafanyia wananchi wa Kenya kuhusu barabara bwana Murkomen. Endelea kufanya hivyo. Na mimi nikiwa mporo mtavuri nitaendelea kupigia serikali ndefu kwa sababu hii serikali inaweza kufanya kazi. Kumatia nembe tanda msimoturia wa dhirenja. Na tukiuma ntere chiatigania na yontundu ya ekorontigwa kuma gicigo mbunge gia South Imenti ni bathithite gikaro na atongeria bao ntere chia Kionyo ward ya Bogeta West kuri muthenya Jonarua nare kuringana na atongeria ba ekorontigwa ni bonenie kuingia mono ntere ijina kinya county Meru kurukini bakuromba thirikari nene na ya county kwiritanĩria gukiria ekuru baba na njira mwanya mwanya ni bakagunika. Ituthera twina ikundi bibingi over 15 groups, self-help groups, na twacwanire ou twamba gucwana baba kai twacoka twawera beta bere bangi twibange
kenda twaranairia tukaritana stress womba kukarawiche igwe nkotigi ukona jeka juri mwisho jwaku lakini ria tusemane akiri self groups ibwaranairio kaiguo akario ja ugwe no kaigunya kurwa na thinene ne nkuruki na ngacokeria nkatho nyinge muno kiri rwangirwa Women Enterprise Fund no ntigombete kwithira bena mbecha cha ekoro ntigwa specifically iria ekoro bakomba kuewa. We need to start a dialogue as men on what is happening because at this rate we are losing very many of our men. We want to know what could be the reason behind it, what is happening. Are men coming out to speak on their problems that they are facing in society? What could be the main problem that could be leading to this huge number of ladies that are widowed? Tutukumenya ne ati akuru bagwitanga na bagwita uno ntukinya ekuru barato kuona kienina na arua baraba ingine ekuru babethi twirigaire ekuru ntigo baraba ingine ekuru bakuru lakini na arua tukuona ntu babethi mono batigine akuru bao akuru ibabati gutemane ja akuru bongo bere ano bamenye imbie na thina kethera stress baina tio baga tiaragia ora tutiaragia tuturi akuru na itukuria thirikari yetu the research imenye what is happening nikenda tukethera twina intervention measures nikenda ntugu watwebela kana bukania nikenda tukomba kwenjo uturo bura mwathani atwete takuria thirikari yombe kwithira igitutethagia kenda tomba kurwira the rights of an window no nto right ya window no yo right ya mturia ote window ndikana ne a human right no nto realize it ati antu baikura bakaga ndawa no nto batena uwezo bwa wita chibitari so ito kwenda kwa organizing groups ina chio bethira bainera tuita group insurance cover nikenda baita insurance na nikenda bakaomba kuona medical support na ara thirikari tikumba ukinya twithira twina pro bono lawyer ura ukomba kwithira agitutethera ndene mantu jau itumbete go support ye kuru baba tugutanambe tugitangu gishe kuru bwega na murungu agitutethagia I am sure gutimwe kuru wanti wa Southimenti akethira akiriraga Agiyani kugwatanira na ekuru bagwa Southimenti arume kethira kabena thina bagakiraga mtunarie batige gutiga ekuru nonto ni babendete tugitana mbere ni ati makarika ja anabani ni kwenyangwa kiwendo ni jongerekete bonene ntere mwanya na aria mirigo ya igembe na ni karikariria wakiri mbogo ashumiritie na kuremeneria bukatha akiuga rwangirwa ugambithania ni ruremi ni ngugi yao na nikyo gitumi makarika ja kuongereka bonene mbogo na ritete mukana kire mtu onde oria ukujokageria itheru magamba jawenyangia akiwendo baingie bakijukia itwaria kujathiria kimishi akiuga kinyaboni bathiri kuthingatwa na kujokerua matagaria jamarito jake watho kuruki mbogo na ugite ekano kiariria riejagwa mtu murume uria wenyangitie mwana omwari no tare uria thiri kujukua kiri uria wenyangitie mwana omwije Fred mukiri wa Nkunja agushokera natyo Orera makarika ya kuwata twana twa skuru Kenya yengete ntere sembe ende wakili Kirimbogo na nete kuria kwanirwa kwawe ira kwarwangirwa kuthiatira watho ni bethirite bate kuthiatira Nteto ii ora kubati na kusiuke norito na ikieto Nteto ii cia wasi andoni singete mwiri uyu muritingo gikira inine ya sheria inkuigwa tutekorita ngogora kubati nonto Nteto ii gukaraikejaga na tukigagua tumemene mativine twana twari tunini kija banini ba miaka kidogo pa kunyanyaswa ne akuru banduki chietu akuru bakwerewa. It is very sad. Actually failure ni system yetu yonde kuma batwe mawakili kuma kire judiciary police by laxity kinya akuru banjori ncheke na ndi mukuru umwe wanjori ncheke itogo fail ana betu Ore umbogo na kwa batira ni boswantaira kenda utira untubobo kuthira nteri sembe bawatanirete na tongoria bandwangi sionde kenda batira mwana omware bamurito kombone bonyumo. The next court users committee ya mawa koti ni aja karisi issue eu kenda nonto itwethagirwa turi amwe na mandisi jetu na atongeria ba police kinya atongeria banjuri batongeria ba sector mwanya the children's department na bonde
ngapapasi kuraisi issue eu kwa niaba ya aribeto kuru chiongwa kote kuro na nyomo chia kithaka ya nagwata kambere kinyie gita niki antu bakambiria doesn't work murungu akithithia atathithia jau jangi muntu ure wina ume bwa kuthugania gutwike no karita ngugi kinya nyomo ekithaka etirita jau jatebuka kairi mbogona kwakire baraba yukasemanto ya na njerete norito na kuthiatira mamba ya batithiatirete ikongolo bia sheria wawati ni kuwatwa na kuthe konsera miaka 7 crimes against morality ni kesi chia kunyanyasa especially arume kunyanyasaka kinya kotine itiomba kuhandorewa muchie na kisheria gukeja kuigekanwa kwina chibo kana mukuru kana kinya muchiari withirite ari gatigati ka mwana we anyanyasi kana mwana ntura kana mwana wowote akethira agutonyera aki kibungo kiawe ni minimum ya miaka 7 bone bwanto beto batikomenya na kire mwana wa muye withire nyangitwe ende sheria woretu yaira ura wenyangete mwana wa mware no bwe batine kuyukie twari mwe kiri sheria yetu na miturire yetu kinya kana gaka ije gutumirwa mbaya ni ekuruba kuru kaigwa kirio no sheria kunwa na uria sheria ithukirite arume baraba kwinyangitwa na twari no ikathukira mwekuru rio kagwatwa kinyangagia kana kantu murume na kinyabo ibakaritwe ni sheria so muchiari wonde kana muntu wonde wa goodwill umba kuigwa mwana mweje akinyangwa abeu niringwe ripoti kiri authorities nkiripotera Meru TV ndemu irio yembe beta mukiri onkonja na tia mukiri wa nkonja nicho chia toingira Utuku bona ruo na nkatho chia mwanyagwe wajukia kanyaga kuna kugwatana nani aja mithene yetu ya Nteto ndatega nkona ndaekwa irimbira ni tha ithatu chia Utuku ikurukite na ndaika 33 no inde tushemanie ntuko ya rojo kana tugwatanire ntuko ya rojo mithene ya Meru TV ya Nteto kaire muthenya ajwa rojo ugoro nkumenyithia uria kombete kuthura gutindite withirwe na Utuku Bobo Dhongi ni mbitagwa Nancy Ndogo Rara Bwega.